Selalu nggak, Den? Ipron, makan ala aku ya? Iya. Duh, aciling ngaki udik noreng. Landik lako kape. Andik penghasilan. Kelar lemeleh. Pas bila tang udik seterodek pada benoreng. Den! Orang mau diri ya, lanjut dia. Lanjut dul, tekala khơi ngak ria. Andi rokok. Lah tak usah pot repot dul. Engko andi. Ria. Abang jo tak repot. Engko ken ngampung ngah. Bener kan ngeberi. Agak cek nikmat diri ya. Ya minta nikmat dah. Mun rokok ben kopi nomor kita tangke. Patenang din. Dek buding kok ngursoki. Kaki oleh ngampung tang rokok bentang kopi. Lah tak rokaruan. Mun orang karo pangala ampongan. Mak bening kok beuh sesoki. Kaki sing ngampong. Aji karo pengetero. Siapa tahu kebulaki bi pangeran. Kan karo kaki setero soki. Makin kok pada. Kok terus nyari aku dul. Serius din. Apa serius? Tangodi bi kaki songku kenge sekeje kapi ya. Ya nje, siapa tahu kaki kena kerja. Sambil ama ki ala ko din. Jadi mun tak alako, apa sih cambuk mun nabek buto? Du sebelum pebuton na, kok lebih disekakan na. Udi sing ngari kan nyaman, nang tenang. Aji to cun kan? Benih udi tenangi ngari ya setiti tujuan dul. Odi tenang kuang, odi si tak kekorangan. Mun karo kopi ban rokok ki nyari ampongan, tini cek bah nang tenang. Assalamualaikum. Ce. Waalaikumsalam. Kaki, Den? Iya, Ce. Mun kaki perlu pes ya berde. Kamu, Ce? Apa sih kok kengil fundin? Ayo tuju. Yelah dulu ya. Ya kok hibu tamoy. Aing din. Wis tau sapot repot, Ce. Mun beda kopi beuy. Cek berde tak leh taber din. Ya berde na king karo aing. Ya deh. Dia udah mau usaha nih sorba aja, Ce. Lancar ya. Alhamdulillah lancar din. Mun kaki bede maturi dah iya. Siapa saja gede saja. Saya bertang karyawan di saya saja kedin. Teti tenang make tina.
Walau aku tuh tambahan karyawan sih. Le, sati kok tepaknya Din. Keng kerupa luka seorang. Siapa yang nak kira siapa laku? Engkau sih. Tak usah pati le iya rapa Din. Tak kalah kerumba cerdas cermat. Tapi mulai laku tangken dengan Ria Din. Berdasyarat deh. Apa syaratnya sih? Harus siap kerja di bawah tekanan. Apa Din? Yenje, keng syaratnya ji bere. Bere apa Din? Nje tak bere. Yemun harus siap bekerja di bawah tekanan jika bere sih. Memang kacau lah laku kau orang lupa ngalanya mana tibi ya. Tina siapa orang sih? Engkau tak siap. Iya tina tak apa Din. Katibi Dul. Iya Bun, Dem apa Din? entar kunci Jepar. Oh. Ya mayo Dul. Mayu Bun, Dem mak kaki Dul. dan ki buru mayu. Toron Dul. Sudah kalah denger ya. Ni kata budak kali Bun ki ipur Dul. Iya Den, keng tambo. Beremah, berdelowongan. Bedek ku Dul. Keng syaratnya bere. Apa syaratnya ku Den? Harus siap bekerja di bawah tekanan. Terus? Yang kok tak siap Dul. Marbi kakek peker. Siapa laku di bawah tekanan? Iya banyak Din. Monang kok tak paranang. Apa boleh keng lagi berdis eka kanang. Makilah kelaparan teloi kapati ya. Injang kok tak siapa laku di bawah tekanan. Apa Din? Si kok cak laku di bawah tekanan kan keng kita kedul. Tak keng orang pamati ya. Engko alaku keng di ka odi titik ita kedeh. Bodoh kata lagi Din. Dul. Den. Pami kata budak kali Bun boleh Dul. Dem mak. Muli ya Bun. Cabing kau ke suku tak beli ya. Abang kok ki buru keng ngoni rokok. Madenara. Berde rokok ya. Tandik Bun. Benilan di kaki dia. Injang kau tandik Bun. Ya kedua. Kelanon Bun.
Iya Bron. Ambu gini Bron. Nggak tahu sabun. Si terus istirahat. Oh iya Bron. Nih seru Bron, lesu ngarah. Ya nyaman dari ngalako dul. Leso kape. Karo beda orang terwala aku ya bun. Kapan nemu lowongan tak gelem. Pulang sehar ber. Harus siap bekerja di bawah tekanan. Siapa di dul? Engkau siya maksud dia bun. Tak lah ngaku maling ah. Cok keng tampan bingung bun. Odi tak gelem produktif. Hasil tandi. Kebutuhan banyak. Ya menaslina genaan kaki pikir na tempang dul mawi jadin. Cuma mengkeng kaki lakar lapar lo. Cok nampai kalako. Apa ilakon nih? Pokok halal ben hasil. Tak ada cerita ala ko kau orang ria nyaman din. Sakap pina harus siap bekerja di bawah tekanan. Dia din. Bekerja di bawah tekanan ku benih pahe tekat. Tapi kelin perintah bi cere kena. Mana kau orang ngelasa nyaman nah? Siapa sih malah aku ah? Tak apa din, kebaik pengalaman. Yang kok ku perlu ke pengalaman nih bun. Cok yang perlu ke gaji nah. Ya munda iya kelero kaki din. Alaku kau orang ria, cek seumur rodi. Tapi kalak saparlona. Saparlona ilmu, pengalaman ben modal. Mula andi katelok dia. Ambu cek tadi karyawan. Terus bun, nabrak. Ya muka usaha tibik din. Masa iya kaki alaku kau orang seterus. Iya. Mun misalnya kecocok bicara kena bun. Tak iba kiambu. Bahkan bantu mak abak sukses. Dek remah. Din, tak ada cerita ceritakan dia bantu karyawan sukses. Aja karopo sapos mak karyawan semangat alako atau ocak ben setia kacereken. Cereken ria tak censiaki kesuksesan untuk karyawan. Cereken karo censiaki gaji. Korjok sak kasanya. Cereken ria takut ngatilak karyawan lebih sukses tembang abon. Takut tersaingi. Terus pasal aku apa kok ribun? Mak le tak gentong kecirakan. Wak bededin. Munaria nyaman benyata hasil. Alaku apa bun? Main ora. Ayo. Dek remeri bun. Ika aku din. Injak nyaman dia. Ongguan ya. Iya. Semangat din. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk! Tap-tap layar! Kasih keras! Bu! Paus bun! Motor sekalanku abangku. Yuk tarik!